Mithenya mivuthu itina wa mumbunge wa Kiliombunge cha Masinga Joshua Mbithi Mwalio kumia ukayo wa NND kuwa waninzo isioni cia kivaa maobisa ma kusovya nyamu cia kithekani KWS kuma Masako Mwea na Embu nimatwa iseseso ya kukuthwa na kukwata nzoila ciithite kithekani cha Kengen na ciithitwe ciithenia NND isioni cia kivaa NND ma kivaa nimaweta nyamu ita ciithitwe nemu icio kwo na kutuma mekala na wia mwingi bala menda nyamu ile ikilite kuma kithekani cha kusovya nyamu cia kithekani cha Mwea isimano nasio sionthe Ben Musaunu kutweleza. Ni seso ile atongwe ni Devin Leitanamani ofisa wa kusovya nyamu cia kithekani KWS kuma Masako emwamba na mavisa angi kuma Mwea na Embu na bala kwa ilungu ya muthenya muima metha maikuthwa na kukwata nzou itatu ila ciithitwe ciivithite kithekani cha Kengen na ciithitwe imathinia na kumanya maasya NND isioni cia kivaa ona tute utunga mubea nzou nitusumbuite muno nundu ini yo yambe kui na nibo yimbingi cibaba benzumba kubitano na kauma ia ciana na twikulia batonyekana ila ingi cionthe ikue nundu icithitwe itusumbua ciana tu iyo nondu iskulu ona ito kutembea na andu imakwithina andu ala matea ibe maibwe cindu cio ila yitwa ninzo nundu twisi andu imana iwe inzo maliuti maibe na fomu icio ciwe ona tuyona undu ciende obisini ninzo ila ciithitwe yuma kithekani cha kusovya nyamu ithi cha Mwea Game Reserve kaunti-ini Mutui ya Embu nyamu ila ciamina na ukwatwa ciitha ithamiwa kithekani cha Savo West kalima vake vameweta nyamu ithita ciithitwe nemu icio kwo muno ciana cia maskulu na kutuma mekala na wia mwingi itina wa mwene nthi umwe kwithaa navikie na kuowa ni nzou utui-ini watwa meao ciumwani ile nthelu kuma yenda nyamu ithi isimano nacio cionthe na kuvetangwa nduni nzou icio niithitwe tuthinite matuku maingi ona ni kusembania ciana citu ciendete skulu yuta kwamukia kioko cheyo nzou icio ni nasembia ciana vateta wakinara na wethia nundu ngai ni museo ciana icio nevikia kukwatwa ni nzou icio yoba mutangi nonga miena ciona ndinabikia kuimira na twenda kwacia u ithie ta NND make bani tunetwe ni nzou na nzou ini ciete mimea ya andu maitu na kila tukulia CS waitu Rebecca Miano eba mwana wa serikali yetu ya national government mheshimiwa waitu Joshua Mwalio mukwatane na mwitu bete ya nzou iba nundu o mituki ni tuthikie mundu mu waitu ulo minie kwa ni nzou ii na cia leko petangwa ba ni tuikwati kana ciende na utopa kwani ni nyomwe ciana cia kwa isumbwa wa ni nzou na nendo ngie mupeane kwete kwa mheshimiwa noni episode anena na ndo make KWS mabikia kutugetangia oila makuia kila kibondo na ukulia nondo nzou timwe na tile ni kulia KWS mama nondo maile kwika nondo benzo ila ciena thina cio na ina mezipito kuko na ila tete sione uthithia ila twenda iweane nitubatwa kuthine nzou oingi NND aya ni makwata mbau na kukathia wendekethio wa mumbunge wa Masinga Mbithi Mwalio vala nthini wa uneni wake weekend nthelu kavindani kalona avikite mathikoni ma mututia uyu wa kuowa ni nzoi unavikia na kwathana kunengana kitheka cha kwaka maofisi ma KWS va Masinga kieleloni cha kuthinikia nyamu ithi na mituki nacie ni mubea muno nundu wa mheshimiwa witu nundu wa kwiyumia na kunengana kitheka va Masinga aya ni kana oke katika KWS moke makambu bau pato maofisi mo bau withie saila ona council wa umwe ni nzoka kana ni wo mea wo miwe na mwa kithekani ku report bau mingi kote bandu wa kwenda Masako kana kuthie Embu Vilingi wa Mauvo Mutongoi TV kuma va kaunti-ini ya Masako nyeni ta wa Ben Musau.